Ini apa ya ki SAMLA kum ki sordar ki badan KITKHLIEH. Hangi kebangi nya pelik jemut kedai ki SAMLA kum ki sordar jong kapor. Absas kalau masan kat bekan real kong dah kalau suspa ya kapor na bagi ki sngi kilong ki sngi ki ba new. Kakot ya pi ki SAMLA dan suspa ya kapor. Pi long sordar jong kapor. Mende kapor bakan mane chapi. Mana kontrol ke jim jopi kontrol pi kapor kontrol pi. Kontrol kapor pi kontrol pi kapor. Hap kontrol mengi. Tak ada pi bang ketia tia adu sepo beji. Los mafi mende belos kapor. Tak ada ngi aku ka putri kasih kong kapor kalong ke koridor. Nei. Kapor kam up yenu. Kapet chai ngimpit chanu. Ladaya ka ngimla suspa kikam jongi barok kan sa. Takra polo fo iki problem ko na afsos ko to suspa ya kapor nomor kalong ko bukol do. Di mga people control ban baik ban biang kapor ban sorda ban manage kapor mo ban lo manage ba ti takra marsin kene ko tiya ngala perkat katu por ngale ayu kane por ngale ayu nang tasmit men sing ngale ayu smit damin ngale ayu mun control ni kapor. Mendai menong apa kapor kan wan salek kat bemun. Pilih kental lakut. Kasih bro jong pi kaju kecukut untuk klem pendap kami. Tak ada kontrol di kapor dak bang yong susong sa apa TV ban cupit TV sa. Ngim song sa ke mobile ban cupit sa ke mobile kada ko long nomor ba. Lar pilih kunta kapor kama pi kelaya. 10 minit kapor ko long ko kodor hado kata-kata. Kadang ke jungong jing ni KIBA start dai jong lada pi kwa ban tip ya ke jung koridor jong kapor 10 minit ke 10 minit kwa ban tip kapor 10 minit ke jung koridor kadai ong kli tu brio uba la miss ya katre brio miss ya katre la buk tiket nadong sedang lapak ki jan kinap ta la poi ru kumjo apa railway station tama slam tang 10 minit katri kama la de kapor la laput sinja la am support apa buman slam 10 minit saya sakli tu brio long no pi mes katri unya tu pi ani ha ka jaka bang la ban poi mentang ngan yo ban pendap kita kikam ngam la so pendap kum ta ter la batai pi Allah sok pisar ma habuk yang sada ko tiket kana ma le jaka jaka bang habuk benai la de kwa ban tip ya ke jing koridor jo ka 10 second ukuran yang 10 minit lu 10 second mut second sak bangak tu khlema kli brio sulai ya accident. Kemarin ni banyak kali man kapor, abang lek kawan tik teng supat. Kumu sulai lihat ya tu accident. Kajing koridor jing tu 10 second hadu kata. Tang 10 second bidan kam ban accident. Tang 10 second bidan kam nang ong anda up kenang ban accident 10 minit kasan minit. 10 second ke accident keja. Agak pi kwa ban tip ya kajing koridor jo 10 second dai ong kli brio sulai ya accident. Kumu kersko. Kemar gue kesini ya instruk gue lang baik belak flat noi tang. Ya instruk nang ya kan tah ngi ban lek di dan kami ngi di syafruk kemar ni bisa tukan. Ti kawan kita kali nang teh ngai na ding la persang ban kiar na ini lang ba pa i kuma im poi empat yang eruan. Kumur sui lihat ba i na jenis sisian. Oh ani kan kejung koridor jo sisikan kejo ibilak ban pai no lan ta la ban sal ban yak. Kajing koridor jo sisikan kalau tak ada manga beno pide ya kapor ni dan kaman manage mengi pihak ban KITKHLIEH ya kapor tapi KITKHLIEH kapor kamap yang ni kapor kamap tak ada don dong ni ndak orang ba ngar sa kham tre ka kam jo boleh pitrai pitip ban ni mendun dal orang ba dayak nak ba ada ujung lan ap ya kapor jo dal orang ba bang sa tre ka kam jo boleh kajing KITKHLIEH ya kapor kadai minta ba langsung tu langsung tu kami ke kam ke boleh buka koridor mentah sedang menteri. Kujung apa dah ndal syai ndal along kemelong kepa. Ndal along kemelong kepa paki ada kimi kepa sakali mi pa jong kimi ta kiba kibang dan kunret ni kuat le jinseng no mior. Boleh dang dan kunret. Dang dan parade tu. Kuat yang boleh jadi jinseng ba kebolong hata mior le. Kenal mi jungi por ba impat ka stom jor. Hak por benam par stom jor. Ngan naik baik ka bang par stom. Mentah pada lasdom ikuat balik cuci ngim syasung kikun. Hei, jung koridor juga kapor. Kat pidang nyolat le ye. KITKHLIEH ya kalau kapor ke jong pi. Walau pim KITKHLIEH mentah, biar orang selek hak teman jak tip saya. Yo la syai kesini ke jak jing ap jong pi. Tip saya yo si sengi.
let's say ke jimut khat jopi ke kelana hai cakaban sakri bahayu blay ya sakri enak yu blay oi medep ya kelawe masalah tak ada ke por dekam dekam sepat ba kesamla ke dalam ka KITKHLIEH kesamla ke kum ke sorda ke dalam KITKHLIEH kum ke sorda ba arre ya ke jingalap ya ke tin jung blay ya ke jingalap ya ke tin jung blay kare ke kamram ke jong pi samla banyalap pi kerukom yalap ke jisu dan pun ke benda kidan ke yalap ke jisu benda nasi dah kalau kini yalap baik hak ke surok kini ti sekian tok surok mah hasil ti sekian dan ke yalap ke jisu dah kalau kini tunduk simet ikenduk mar simet tu lalu ikenduk ke perok perjon cuma jangan jisu press ke yalap ke mar marmet mut primary way pada di yalap mentah ke jeng advance jong ke teknologi ke jeng roy ke jeng ya chapang jong ni ka bor ka bor jong teknologi ka balai kiala pun lembaga social media bon apa jong ni busy apa Facebook ni busy apa Instagram tang dia post ki reel ke babon nei nei tien jong play ki khot bible kun jurung apa ni si jong social media dah pinang penekam social media kalau juga ku pinang penekam social media kan merak macam mana social media kali kawal kuih kalak banyak yang tinggi jong play kita ni iwi dekat bapi bu bapi apa ke social media kalau menang Instagram dan apa Facebook saya kita nak jumpa pilih Twitter kini kita cakap ni WhatsApp jungi ibu status kiba pair Kau melelai post tu kita orang post kita fikir ban bu kiba biang ndai hintip chano ya iwe dekat bapi bu apa status jong pi dan kiba page na pring ki perlok jong pi la si ki lalong namno ki laduk ju kermen nei badai tai dekat bapi bu pi hak ta ko singi ki ju imbia ki phai biak jo dai long dai mu ji yalam ko ki ju yalam da iwe dekat bapi bu pi kau ai ka men sim ka khala bumut tak ada kau ini pernah gila gini sini bangila banyak just post ke dalam social media kan kalau popular bah social media amdan bampai lot tahu status bela kami fair lah pelot berkoi baduna apa tapi dan sans pangut ki contact number apa WhatsApp dan apa mobile jongpi kita use WhatsApp dah sih dan tang lai pangut lada nak lai pangut dah sih kita page dah sih page chis pangut way na pernah jongki unjok begitu juga ni pat kai ke bagi pendap haki social media jong tak perkat hi kene ke dikalat ke KITKHLIEH phimdan KITKHLIEH dala dia hi mon balan pelai pi ngam phimlap nang oi mei panwan pelai pi sino pi pelai kata ka bon sini ni ke social media ni hai ibu kerteng dak ka fake names about social media anda bon gile anda beli bo fake names bo kerteng la jong kan tak ada boleh ibu fake news sama namlap email use WhatsApp ipar use amadong email use Facebook ipar use Instagram tak ada wiki lap itu dah punya Instagram tahu ni lagi tak iya film start ni cuma kalau bah lip ni kami kita jom boleh sisin citio dah sih toh balai KITKHLIEH ke bar dia menyalap kita jom boleh soal shoot macam ni anda ngilai apa syak kisamla ke balang mana ke balai ni ke jingdon jingim kan ini try kelak kami ini kelak dengan syukur sepul ha ndala syai na pila don la ka jong ka kam dan na jong pila don la ka jong ka belah nei belah di belah dan na jong pi pandai ke dalam school ani thu ipi ko gi juja men bang rang tre ha ni ko ko de ka Shillong SCM kan ini de Shillong Christian Mission ini mau form ka Shillong Christian Mission men bang rang tre ni Kidon ki kena ke bedang le school class 5. Kan mo nak pergi class 5? Don? Class 2, class 3, dok bedang saya bedang le school you class you. Kini dia berit arngot. Di kelas you. Class 7, dewe. Class 4. Okey tah, bang berit tam class 4 ni. Dan apa yang jadi kelas nasi pak ya kan? Dan apa yang jadi kelas 9, kelas 10, dan apa yang jadi kelas 12, pak. Mana tu ini dijinjak orang play dengan Shillong Christian Mission. Nggak ada nong lilum pisah, badak ni pisah mengyok lum, balik kelang saudang pok Shillong, balik Shillong kelang saudang, lilum ni kibrio.
Dan nak ni beri ngilum dan bahasa sepak dan bahasa sepak dan bahasa sepak dan bahasa pun ka. Nak ni pisah bagi ngilum deh, ngirap lagi kena bedok. Ni sebuah school lagi kena bedok. Nang tak ada ni pentit plakot, pentit ki tiffin bag, nang tang ni pentit ki plakot, nang mana ki kopi, ki kot tak ada. Kaya kebaja orang ngalap orang masuk nak bahag long ba. Na preng gini ki long ai pisah deh. Ki bahasa sepak, sepak dan bahasa sepak orang ipi mana. Don rugi kena ki berang syong kelas 3, kelas 4. Ki ba contribute san po sebenar, ki ba san po sebenar. Tengi kliu piok ki sana san po sebenar. Ki ong image ai ba jimbam suppose po deng kaman kasngi. Suppose po deng kaman kasngi. Na ka suppose deng ka ong nim ju thelot. Ni thiet nak tang ba nyong ka ngilum lai ka sa so deng ka kasngi. Badai tan dalam Quran benar, ai san po deng ka. Sa ka Shillong Christian Mission menyerap lem ki kena ki bedok. Pihak manage ke pisah. Dalam pimnang manage ke pisah. Dalam pimnang balong saudara ke pisah. Kan penpisah. Ngalai tentang menteri syom ni, aku menteri langsung nama bang Abud Kampalat. Ngalai no menteri try kuma san senam dulu nyok senam khasnya apa? Lu senam arja karsan hadu arja arpoi arpoat. Dua arja arpoat, right? Arpoi mah. Tengah resign ni, kita tak ada kerja yang berjuang. How we did, dah pinang ban manage berkat ni kena red. Berak kelas 3, kelas 4. Cipol tu kaya ni kini, pilot nak nyuruh dekat perhatian kaya, arti kaya bukan kasih. Dan aku benar, yo sampai bukan benar, menyerap kita kena beduk. Gimana cem? Kilong saudara yang pisah. Lalu kita ni kilong saudara mungkin apa main? Mau kita, mau bam sen bam eh. Cipol tu kaya, aku minta, ban tiada minta sandeka tu mimi buat sandeka. Kita kena habis itu pisah usaha nak pergi layok nak kajong kamai kaji kam ban manage bidang kam ban KITKHLIEH. Lah pim nang ban KITKHLIEH yang pisah kajong pergi ke pisah aku sini kam sah. Kulun. Beli ki jot ki samna mata nomor kidan pisah. Bun ki samna ki jot nomor kim nang ban manage yang pisah kajong pergi. Mau kenapa yang kata kena pisah? Tok bakado am ni kepada ke bakado jom pergi. Kai bakado nak ni ke apa ki samna ki saudara. Bakado ni dek hakam hak jingkot. Hakam pada kejungkot. Pipai kini kalau saya menung belai kepada belai do bar sa dewang. Nai, kejung ketuah ni kalau ba ya kita ki syakri. Ya kita ki syakri ban syakri hak ban tre hak yang hakam kabala ai ya pi ban tre. Iwe rang ba po balang kejungi hatai akan Islam mi tangong. Ngongi tre hak se yang hakam kejung pi. Kuna bil tre tang ha bil tre mengasi bil tre tang arsim citio. Kuma kung tahu lah mana, pilih cincin citu yang tentang pilih. Anda duna pelak nama, dah kamu duna pelak balai hukum officer te license citu tu deh balai, sausun citu pilih cincin citu dan kita boleh pilih tang arsin sebenar itu. Kamu ada balong tak? Hak kamu orang ini terai deh, orang kami ini berterai hak. Bukan bagi beri merabat kita terai sini karo, kalau terai kah gila benar. Dekat menteri keling karo, hapor berdalam botrat, terai tu pergi misar, dah pergi kisah dah hek saro. Dah benda turannya kisah di rumah, sikenta siteng, rumah you fish sikenta siteng. Pilih you, kasih bang kuai you fish sikenta siteng pi dah bam aku pil, dah pi kuai. Beli kalau nak kalau nomor ba, nyum dan KITKHLIEH tak, nyum dan KITKHLIEH itu kami isu ba, isu kenral abang. Jadi ni bagai Bible kau angkat company dekat, punya bawa blame pay ngejerong. Blame pay yang ni abang itre yang kam. Pintre hok na pintre hok na. Blame tak nak pilih arsap nanti sekolah ni SAMLA pilih ayok kam lah sah. Pilih antre belum malau blame hey. Try tu mi kan ni pingang Ngapai? Pintre tang nak tang jerong macam ni pun rak mau dan ki bahaya kasi belum try jam. Pipani awan cepat ni orang lek unta dan ngendek kan omon boleh orang ayu. Tak tahu hang ni upor buang tray yang dulu kamu bitray, tray kumba bitray bau blame yo What tray kumba bau tray yo Tray bau blame yo Bah tray hok ya kan. Kebabut nang ni wong hang jingkot blame lo khot yang apa pi. Hei pidan hang ni lu de jingkot jong blame. Kenapa? Pidan hang ni hang di kasni lu de jingkot jong blame. Yang ni la khot do blame cakali ka jingit kristal. But apa blame lo khot yang ni, kai ka bau blame community ko blame KITKHLIEH yang tak jingkot.
KITKHLIEH juga kamu habo boleh lo khot ini belum ki bangai yang kurus gitu kamu pesan je dia ngada kamu ben syakli ngada kamu jauh boleh mau kata kada kejing dan kam ha kejing ke jong itu kini gede ki sau tu ki bentar jong kejing sordar kejing salah ha kejing ke jong ki kasih next jong ni ya siapa so mungkin poin saya ki SAMLA ki badan kejing KITKHLIEH ela ke jong ke jingim mo ki SAMLA ki badan KITKHLIEH ya ke jingim ke bala jong la di simet kadi bentar kamu kau abang ngi sangat bah ublay ukmilenti bagi nombut ki jong u kin long ki sordar ki minat bat ki bayai ne hak ek ke ublay la IT minat bat yai ne minat bat yai ne ublay la IT mau ki menang mat kenal ngong ublay la ai ngi lala ke jong ka jing ai bakin zaman sim lane ublay la ai la jong yang ngi lala ke jong ka sap nei la ke jong ka talent la ai ngi lala ke jong sap ka talent bat yang ketang ba ublay la ai ukmilenti bangin penroy mau community ni penroy pada bagi penroy ya ka ublay unsai bainong la dangi penroy ublay sa shimno ublay community ni bangin pendap ya kata community ni bagi minat se ban chakli ublay minat se ban be chak jing sang SAMLA minat se ban be chak jing seng ka pen be ka bala minat se la minat aku ka singi pinu do nong ki ba do nong gide ki bom minat ki ba do nong gide ki bom smart Ibu nong, cisim mapi smart cakap jenis yang lain, kalau ni pipi yo jikter kubek. Dan kita pernah bangun jungi hati siang, lakran tirang ba, subang raman sekat. Ngapa? Nomor bila dia lakran cikreng, sesuatu bersekat itu kirang ba, keren. Ya tu karena mensua mendaingi tu dia, tu karena pai jungi tu karena mensua itu email, pai jungi nomor di nongelam menengkong po balang. Te mensua mal pai ngim nang tip tu abiru, nang mentok bentar. Resio semua bitu karena kini ki menapa mulai dulu. Te biok semua pang Noah, Abraham. Ilek kuno hakapor memuan napa mulai dulu. Si tu itu pang Abraham. Tayo bebut itu pang Noah. Atau itu pang Moses. Atau itu pada itu pang kajing pejat yang Sodom. Te laku dah sebenarnya satu yo. Lawan bang sawi benai, wan benai September sedang bang nau Noah. Sedang bang so Abraham. Ilek biang show Moses, ilek biang syak kecil penjat yang Sodom. Lakon nang ta sedang biang nang te. Mau bomnang te beli. Tip nak kata. Tambah ki perbangan bat ki minat bay benlai. Dari komentar baju pi pen apa mobile layo pi po Facebook apa YouTube. Yo komentar. Boleh ngi suhun haga YouTube, suhun haga social media. Ngau pi social media kalau menyerap. Nai. Temamlah bani jiseng social media apa? Nabi lain jiseng tengah social media. Dan la jiseng YouTube cukup YouTube. Oh, lain jiseng YouTube ngar langsung jiseng. Ngamngai bila jiseng apa social media apa YouTube. Oh, ini pelong ya ka. Ini pelong teng ni mah kita report lockdown ni ada Zoom meeting. Ni ada Zoom apa lockdown. Dan mana kita ki kon ki prabangai kita dan apa Bangalore kita dan apa Kolkata kita dan apa nanta Guwahati gili tray, tapi kami akan wanjir seng, tinggal kuno, ni pelong nak zoom, kita yang jing itu kena, kisah jing itu kena. Tengok kita syudan lah, tu nak along berjing berkuih. Henry mentapa pinong, balik jing seng, dah kau yang itu ki bertara, mendai nung jing seng bersisah. Namar apa jing seng, kamu datang apa pek, kadai jing seng dari bani kenduk pula bengai. Tak tahu pol suntu, yang ni ban minat. Kadai ban minat akan ni kam coba jing syakri ya ublay. Tah, ublay surubha ya gibamdan ke jing KITKHLIEH bertibal ya. Hina pai nak badul le ublay jo surubha di artli ke jingong, kowe ke bom KITKHLIEH. Bat ke ba, nak ke jingong ka jingmi na bom KITKHLIEH dari kami ke jingal ya. Habang nam KITKHLIEH kami ke ublay wal ya. Joito. Kini di artli ke jingong ko ublay sultanat. Sultanat, yang ni boleh sultanat dalil dia. Sultanat bangi ngilong di Aliyah kam jo boleh. Sultanat yang ngilong di bom KITKHLIEH yang kam jo. Tak tahu community ngilong smart posting berbeda. Di smart atau berbeda. Jadi asli boleh community ni. Tak tahu ke proverb lah people fikir mai ke proverb bang. Kali KITKHLIEH pi bojek pede. Lek KITKHLIEH apa KITKHLIEH saya kita risita makno. We berjerong, right? Dalam tanggung kia, boleh kena boleh mereka pelan cakap ketem. Kau di KITKHLIEH baru kau kiwan, but kila wan numok, what we boleh kena nur kiatan. Pergi KITKHLIEH, kau akan tiap kerja minat orang ketem jumlah. Tak tahu kerja community jumlah ini kalau berapa
ban long ki minat ban long ki smart bat badan ki jikit clear mamde to long ki bom clear to kini gini benta ka ba kusan ba kena wanu klet ini wanu klet ini wat himi nang ni andalakut kini ke kelas tu ublay ukmi inti api ban long ki buket clear ki ba minat bat ki ba smart hakakam ko jong try bon ngi pang shu ai daw balik phim lai jing sang miet oh ai daw ni ai daw tai hoi kedan ki khap ba ki samla kan thai kan sha ta jinjar he benda chuom tai sa kham jingai kham pa ji kedan shu example ma pisa shu kedan balang ni te phim la ban wan min nomor play kam long ba shngai ka kam min kam long ba shngai lalu dan beli on ni kalau kam long ba shngai te le se kata ka di da koi bat kalti handai pun ba kim shu ai daw long ban wan kali katai ko ba la long hang ni dan tu teng long jiseng sa hang ni marjan hang ni long jiseng hang ni min la ban wan balai cái nào cầm đấy cái đào bờ ngam bùn cam bê thì là tiếp long long si cái long jiseng là tiếp long jiseng mình si balang là tiếp long jiseng si sejai boleh melak banwan pak nang ni hang ni example boleh melak banwan cầm đấy mà nong bangi cái đào long bang gim dan jikit kle bom dan jikit kle đã đi hang ni hajan ru umpoi jiseng ni long kata ngomong tahu pi wat ni hate dan pun ki belong kota sa janji mani tak semua tu pelarwai tempat apa hadu dah sam koi terai ndak guna ba bun pedang jungi ngilong kota kata tenrai pi kata koi kam dai ke dong ba excuse ki dau ki a ki tang ke jing bom clear bom dan dikit clear tu ne yo ki mana ya long tu nang rawai gitu i bom dan dikit clear kendai ke kam jo boleh kam long kota to lakut kata ma kendai go bo ke ki samla ki badan dikit clear tapi ke ko on smart ko kisama kita don't clear ialah kejadian kisama kita don't clear ialah kejadian kemudian kini kekerannya kejadian simet jong pima abang ialah kejadian ka thau ya pi simet ndai no Kani du dan kam hanam ta jong pi simet nadu menangi kran ni ke balong lang ha ka pai ba ka balong lang wa ha po ka balong lang ha ka im lang salang kam ta ta kani ke thik tang ya pi simet ki samla ke bedon jikit clear yala ka jong ke jingim simet pidon jikit clear nem yala dia kinong bi ho ye mate pindon ni kata sap sandali ke ba ha ban tip hang ni ki samla ke bedon jikit clear yala ka jong ke jingim ke simet benda benikong Ningkong Timothy sau khadar wang wat ai you know but ibeng ya ke jinglong samla jong we Ningkong Timothy sau long ke khadar wat ai you know but ibeng ya ke jinglong samla jong we Sok nak ai digikeli ya keren lama balai bon ke samla isya ibeng ha ke jinglong samla jong we upol wang Timothy what I you know but ibenya ke jinglong samla ke jingkeli ke jonga kalong opposite persyai kata balai bun pering ki samla kisah keren ben kisah ibeng ya ke jinglong samla jo ki menta ke kata tu itu lah matram kam tu pamha ni tu ngai memang ni ka Z generation ni don ka Z generation ka Z generation kelas ada kata ka bang ni ane ka sa ni ma suku yang ki samla Tapi itu memang ada kedau pelong bun kisah lagi kisah ibeng ta. Haslong hataru kisah ibeng, hapo balang tu tentang kisah ibeng, nanti pada hapo mau hakikam kijam kisah ibeng kedau kalau sudah juga. Nah dia. Dan nem kisah ibeng kisah lamata. Pai social media ane ke jisa keren ke belasir kai bah. Mendai tak samla kentai samla senrang ro kujo. Kai kita. Hato kemdai ke jimbom ke clear jongki. Hato ke tenrai, pilak menong oh nomor ki empathar. Kawai pilak menong. Oh lesin nomor ki bam ki di. Mo. Kisah keren banyak pi bam pi di pi ya buat tanglang man kesengi tigi berium keren dah. Oh kun katai ki bai su ya buat baik. SAPD nong ya syok idat kibri nong teong bat kali jing sang bagai syok brio syok ibanya syok keren banyak kibrio
Kai ka daw silandan jong ka pa kam ni kita kadi ka jumum kit clear. Ladang ila kit clear ila dia. Ladang kadang kit clear ila dia terangan di. Penbuah ila dia. Hadu bagi beri kan ibang. Ladang kadang kit clear ya kayeng kasam ka jong api terangan li pen kelumar asno ngata. Hilai ta. Nama boleh dah pipin kelumar, dah lek rai mapi, lek rai mai pa. Lek rai mai pa ye. Dik beri kan ani kon jong katai dai, kon jong tai dai kilong kota. Mana lek rai. Mai pa teng man mi haplar um mi ra. Pi katan rai ke jong kani ka bahasa ibeng jebon ke sana kari ke kimdan jikit kle. Wala kini ke sim tak ke johi. Ong pi menai pi don have a Z generation. Kemat kani ke generation Z generation ya buki ong kani ke generation gap. Kemat kani ke pateng generation pateng. Kani ke pateng ke jong pi ka start adu kata ka bagi khot ka computerized generation. Ka pateng jong ka computer. Ka kle jong ki kena mentah ka kle ki sama mentah Allah kum ka computer. Long komputer hanya start tambah haka memory pada til Allah SWT ka memory tak sana. Boleh memory juga berkhot labu haka mobile haka laptop ki komputer ke jom ni. Kalau nak dan cepi fikir mau nombor phone jing me. Ipa. Baik boleh kenal. Kenal. Mana ada orang kenal? Ya kenal. Okey. Dan orang kenal. Menshua pun ba empat tiki pun ba empat don phone mo ila dero pada mobile. Oh gini nomor phone ni nak kenal. Ya sepuluh lagi nombor phone nak kenal. Sepuluh ki beliau. Mas sentin mobile ila dia pat. Tang nomor lejong teng HP. 121 hash. Swat nomor lejong. Lalas nak ke memory. Kalau dulu kini ke bor jo ke kenal. Ngikran yang kisah lah kini kisah kita bermata yang kita nak Z generation, hak ni ke generation ke bawah start ada kata komputer ke generation ke komputer, kita start ada kata ni ke bor juga jika mau kalau dunia apa, tak ada juga no, kita start bahar kom perkat perdai, hak bor kan mau apa ngila dulu sisa, to, hak ni ke generation tu ke bawah ngiyam buat nataru, kerana dia jo call off, buat you know but event yang kecil SAMLA, kebah, kisah SAMLA. Kemudian jika ini ialah kejong kejingim, kebentar kebenim kong kadai bapim dai ban abi kibru kan keren ben yang kejim jong pi. Warasha abi kibru kan yok ban keren ben yang kejim kesem kejong pi. Kumno ba kibru kan yok ban keren ben, piam kejim ke babai. Jingkit khlih ialah kejong kejingim. Pendap ya ke kamlam kejong pi. Kebah. Ki SAMLA Kristan kidai ban kit khlih. Ban bam ya kejing bam dibakin zaman siam. Apa bidang kejing khlih ialah kejong kejingim. Bam lagi jimbang tu macam Mesir. Bam jimbang. Habis kuat apa kedua konsan bam raja. Ni bam raja ni di kesamin dan bam tu jimbang siapa? Kita kedin tak kedua maka tangan berkedang. Kamen simru dan kamen pun kedang. Kamen simru dan kamen pun kedang. Jangan dia apa Petrus. Dah sidi meningkong Petrus nomor A. Meningkong Petrus nomor A. Kum ki kelung seleng ya kedut. Kum ki kelung ki batrang ya kadut tu bin kuat ya ke jimbam ke bedai mensim ong Petrus sampai ni memang tu rak ya tangkum ka summary ni tangkum ka paraphrase ka Petrus wong ba kum kita ki kelung ki batrang ya kadut mana peng jopi bi kelung ba bala ko adut kena kelung para jopi lani kun jong i mama jopi lani kun jong himen jopi apa ko adut lek no kelung empat napan dut lek no ya milenial kerkai tang suayu jeridot pilih aku mah sekap jar nih delak ya liam delak akhir kan yang julung ju kelung hak julung punya musim Petrus wong melong ki kelung dah terang dah kuat ya kan jingba makanya musim ngipat kuno Orang fi mana dah sedang rada isya babun ki kuat ya ketin jong blai deh hani lah di bendon Bubun na preng di bendon hang ni. Bubun na preng ngin prang ya ketin jong blai. Bubun na preng jong ngin prang ya ketin jong blai. Mo. Kwalai. Ki SAMLA ki bedan jikit khlih ya kejim ke shimat ki dei ban ken ria no na kapop ban phai sho blai. Sam lai pusau kan khot ke bakat sa. Ken ria na kapop. Kapop la kapop ken ria kapop. Sam kalau nak lai pusau khot ke bakat sa. Sam lai pusau khot sa. Timothy Timothy
sniu. Kata kadai ke kamram ke jong ke bangai, SAMLA badan ke jingkit khlieh la ke jong ke jingim. Wat juang ngan tes kendiat. Pitip lem itu pi bobon ke gitu di bakoi sini. Nei. Nak sedang ke tes kendiat. Pitas kendiat dai pin ngap bai tikna bai. Boleh gibun ki SAMLA mentah ki ngat hak jing di drops. Ke jing di kenja, ke jing di pembuat. Pitrai ki sedang bendekong masa sudi gidi sebilar mo sedang kendiat toh. Dalam mat kendiat contoh kalau kita mau mat kendiat. Sa kendiat bakal dua pak di kelau bilar ni. Harap yang siang lah. Bagi sedang lebih di Bosnia sedang ni berit. Tak ada David ada exam slide besar pada kasawa. Kendiat nak Bosnia. Pet nak Bosnia. Wat juang ngan syumak kendiat, juang ngan try kendiat. Maka jing try kendiat ke jing persang kendiat kan pelong yang piban adik ban kerni. Okey. Hawa pidon ke jing khlieh yang langsung ke jingim. Kan riak nak dai gitu Bosnia. Ndai tang kakiak, ndai tang kenjam, ndai tang drops. Kanu Bosnia. Kanu Bosnia. Ya ban kan riak. Wat juang ngata job yang ni Bosnia. What you challenge ke jing Bosnia. Nomor halendat jong jing sniu don way. Dol setan. Mawa. Setan dan halendat jong jing sniu. But you if you can sting you jing sniu. But how much you can sting setan wah ni layak mah. I want you can sting you jing sniu. Apa dan jing sniu, lok ti kum au ni dah, pi ke ding. Pilih yu ta da ka, pedung kejap te. Pinong pat ka ding ke pedung yang ah. Pilih ke ding. Pilih yu pilih tak kemni ke ding. Pinong ngap pedung ding. Pedung ke ding yang ah. Di pedung ngak tak kenang ke ding bukan pedung. Wajung ngap pedung ding nomor bakade ke ding yang ah. Ni lai ke jing sniu dah irang lek penjom hang tali jingi te syong hapi. Seorang patna boleh tu menyarap dia menyarap pun dah pilih kenang tu. Mak menyarap, nonton balak menyarap. Boleh lai ke tin jo boleh berhikai yang iban pet nak bersniu dan irang jom syata kam dei ka jing ke jing plot ke jong boleh dari jing ka problem boleh. Nang tak besar ke dei ban pet ru nak ke jing pensoi. Pet nak ke jing pensoi. Mana orang dia ban kenriak nak bersniu minta pet nak ke jing pensoi. Dan jing pensoi ni mak jing. Bon nak kendiat nak. Kawai nar. Bon nak jemput coy. Man kepor bon jemput coy kemau ya u. Ya no tu. Ya no kemau awan jemput coy. Kalau besar kemau ya Joseph. Haka kitab kau Joseph. Haba kat tengah jemput tipar kepun coy ya u. Benlek kam sini. Joseph lep no. Pet. Yang kejim pensoi buat ong ngan yele. Pimla ban yele kejim pensoi. Yang kejim pensoi gede supet. Run away. Pet yang kejim pensoi. Yo setan nak ban yele. Jika bong yele percaya setan tiun pet nabi. Kena yang kejim pensoi buat ong ngan yele. Pila ong ngan yele kejim pensoi lakut. Tikena bai pila hap kejim pensoi. Pin ngat bai hak shrip jong kejim penap jong kejim pensoi. Tak ada mas luan kejim pensoi. Kumang tu ketin run baby run. Pet kerak kepala. Pakat balak, habawan kerja pensoi. Mau, kau bakado, kau beda bagi SAMLA bagi kerja KITKHLIEH, hak kerja SAMLA kau shimet. Kadar berjadi ni ikut. Okey tak. Sa new minute dan ni saya ikut nasenan. Ki SAMLA kemudian kerja KITKHLIEH hak kerja kau shimet kalau bagian sumar jelah kamet namar kedai ke temple ke jom musim bukut. Nikong koren live and real. Nikong koren live and real. Namar kedai kamet kerja kalau ke temple musim bukut. Haba pi sumar ialah dia. Naik pidan ke jingkit khlieh ialah dia. Ki SAMLA pidan ke jingkit khlieh ialah jong ke jingim. Ki sumar bak ni ngamet ke jogi ke tempul jong no. Tempul mensi mokoi. Kumno ki brio ki pin sniu ya tempul mensi mokoi mentah. Kumno ki kristan ki pin sniu ya tempul mensi mokoi mentah. Shibun ki bas sniu bak ki le. Shibun ki bas sniu bangi le pat penjakliah ya ke tempul mensi mokoi. Tak ada ubu pol wang tu, bau uba penjakliah yang ketempul musim bukut, ublay unsa penjat ya ublay unsa penjat. Ki penjat yang kini ketempul musim bukut, amat juga kini ketempul. Pada musim bukut syong. Oh bau penjat ya kau ublay unsa penjat iki. Ublay penjat ya ki kau ingsi.
Nomor play kini tempul musik syok. Nomor play syuk hak tu kejuk ka city jong upol, sekinong koren kalau nong menrir khotbah arpo bodwang namar yang ni latihan no. Latihan no ingin kedor bak kasnam tak daw. Wat a ingin long syukim raw. Tak daw. Bahkan tu nong bumi. Ki SAMLA, ki badan KITKHLIEH, ya la kejong ke JINGIM, sampai kan dia bu Ecclesiastes wong, Ezekiel wong. Kamen siem ka balik pop kata ka banyam. Ukpa numla ban kit ya ka pop jong ukhon, bar ukhon numla ban kit ya ka pop jong ukpa. Kenapa?